ama sa penin tu ni khwa Kuki TV Impact Channel a hangwa zo se nabon ka jana salam ka hin pe e tu ni khwa topic diu te hi le liquor legalization hi lawale legalization of alcohol hi in tu ni khwa hi chi zu thu isai diu takel honam guest a hin ko ho ama sa pena pu HOLKHOMANG HAOKIP Executive Director Rural Aid Service ka jana salam ka hin bol he pa abana P TINGCHA LUPHENG Spokesperson Kuki Women Union Manipur ka jana salam ka hin bole abana achai na pena pu Pastor KHAILAM KHONGSAI KCC Manipur SYNOD worker ka jana salam ka hin bole ama so na pa in za diu masanga pa na ki saijing zu lakat lani masanga pa na hi Manipura na boy pen hi in hi hot topic khat na hi in tuni ni khwai hoin Kuki te lunggel hi lawale ho society a ho point of view ho perspective a hin ki sai diu hi in holam pang hijong le mi ho te ho ke bangpon zudon lampang jong elo le zudo lampang jong mi zudo dan mi zudon dan te ho zudon dan wang ke bangpo in ma ho perspective a in sai na diu wa ma sa pena pu HOLKHOMANG ka HAOKIP ka hin do num chu zu hi simti la pa na ana hitain zu he khalo ko hi macha ki pon hi le zu phat lo na hi zat hi ong ki se ding hi wangin tuni ni khwa hin government in CM biren lam kai na noyen zu legalize bolding legalization and restriction bolding ti EPZA ahin bol hin tem ti them khan hin hil chin ko ki paume tuni Impact TV Kuki channel a Victabang liquid legalization sung changa haulimna phat in nei thei jibin keng ke pain amasan Impact TV Kuki channel chunga ke pana kan phong ne he to gelhon chun angai hozo sidinga jong ichi phat chumna hiding kinemin isei no mung cho hele liquid legalization chung chang hi EPZ a hi chi hi ki bolham ajala government hi chi legalize about hi EPZ a hidam ti chu huni penin tin background ne khat line ni ga ke se nang hele zu a power hi zu ti dinga hi jengin sa power chu liquor chung chang hi Manipur hi 19 Manipur la hin 1991 kumvela chu RK Ranbil Chief Minister khanglai chu hi dry state hi na hi ama government no ya chu ani ke koi hi in hi cha ke pasa chu izu ki ti hi bazal dunga hi koi man free azu thei loading azu am le illegal dandi lowa mat thei ding choyong le isto kilona chu adon ho long chu met ding ti chu a hin hi akham ho jong bat thei hi ti chu government of Manipur it mi pi ho long ichi pi ho chu hin hi tu hin phat 1991 apasa tu gum leave aki bolna chu le 20 September bel chu hi in hi chi chan ge ya chu dry state hi na chu illegal ti chu phalna ki pelo koi min na adona jong le mo chanding me jong bat the hi ti na chu amini a hin la hi chi sung ka hi da na hi le zu hi aki khajing wangin koi ma hi adon lo jong umbe se lo mi atam zo en adon ding banga don tho tho amu ding banga mu tho tho black nga agu a hi ke cho a Myanmar langa aidole India langa aidole Nepal Bhutan ti a idei dan danamin jong a branch amu na thei jong tho a hin a boina chui piam de le ki mu jeng jong le atam zo hi mi vai cha ho hin hoi ta a brand ho so zo lo ja hi local dunga ki sim ho hoi be se lo zu ho ta sa tong kha thei ja nam khan hi don kham ja hi health issue te le dam theina lampang hi na satan asu khatai ti hi government of Manipur in ai ta an khol na wa hi kanga an ven wai le hi chilang hin amo hin amu do danu thu amin hi hi ti chun achi sa congress government khanglai ng chun hi chi hi thamkhat chu an sei vin amo da sei na wa chun congress lai chu hi chi legalize ki bola hele Manipur government in revenue hi 300 crore da thumta bang ho hi annual
revenue wa hi mu thei ding hi ti hi ani ke sei da me hi ale chong chu legalize wang chon ke bol ta po in a hen la tu chung hen BJP government and bilin singlam kai na in hi chi hi na sata in khosa in omin hi chi khosa na hi to ke hon chun a mo hena ve danu hin Manipur hin kidney problem liver problem nan ho zo se hi chi hi substandard tele zu hoilo don atam be se pha na hi chi hi ta dam ti hi research akona amu do le a het do chu a hi ti hi khultul na akona het do ham hi me thein tin a hello le I pem kan akona chu assessment akona het do jong hin tin cái vang xuân này là anh em cả số kỳ hệ bổn thì dòng lệ khá kỳ dị độ lệ media hung anh muốn anh theo nào và cô nào chú legalizable nào à gì họ chú anh sẽ vài lệ cho chú anh giàu giá chú sẽ thu hen hết cho con chun dù hi legalize cái bổn hắn năng hi lệ hay tại anh mi hòa hen ở hay lô họ chú đón tập bộ viên tin ở hay họ chú đón viên tin quality này tập product họ chú dỗ viên tin đón viên tin hết tiếng rồi là chun mi dam thene zo chu hung dam liver na kidney na ho chu hung all dam ti pa chu he chi lungya jong chu an even hi cha ko na chu a ban ting le he to ke na chu government of Manipur jong revenue hi tax excise duty akun he ta value added tax akun he ta and jong le liquor azu ne nga permit ki pi akona mi pi ho akona agent ho akona adula applicant ho akona janam kha mudi ho su he chu Manipur revenue wa dinga chu hung ngai cham hung khai ma dingai ja chu he chu ho chu an su to le wa dam theng le dam thelon issue hin chu yong le revenue issue hin an go le wa an wat le wa le he chi Manipur le hin kedang ta drug war on drugs at chief minister pa BJP government achi pilai ta hi chi hi hung ki pass ai ji hin mi yo si hi atam zo hi thing ta se nga cho so ki hi tho hi a hen la amona se wa le nam zalin hoi tan se ki no ven hele so ka ki hi wanga chu benefit jong cha se ngal wanga ji wa chu tunia hi ta bang hi ki ho na pai hung do hi he zo to bang so ka ki de phat le ki kin hi ya chu mi civil society ho abong ho chun a gel thailo amen strike a bolivin he just strike ball hoyong chu oi moding wang chu hi po in am ho pom dan dong chu adi chu zu ne ji a hi mi izat in sung boina mitam mi izat nin boina to hitam ti ho hi cho ko na hi kham ho organization society ho dong chu oi mo the wang chu hi pon cheyong le tunia hi ke ho na hi hitamong ti yong chu azo lang le viewer hon decide jong chuan ki volunteer hi jong le hi chana ko na jong chuma ko na hi thung ki se ding ai jen ken ka senum chwele aji pen ta chu government in abol na ji ho chu hi chu ta bong chu ji a chu legalize ki bola hi ti chan chu sein ka te ka ke pa ke pamen pu ho khumang abana pi tingcha lupheng ka hindo num chu hi le Manipur hi dry state hi na zu hi ta ning de ning jeng zonga kim ngwang hai dry state kha chu hi in India sungai dry state nga lagu ma hi in adang dang ho chu zu hi illegal hi lo e banga kumiza am khat kum som ni le khat ham kum som ni le nga ham na thinting le na don the ti kha hi restriction khat omin Manipura wang hi pura illegal jing hi in adonong ki manding azu ong ki manding ti khat omin ai le chi illegalization so ta illegal an hi sa naw hi nang malungela successful na sa am hi lawale inni inka amin tinazu ki mu tho ale ahin don pa in family perspective ahin don pa an don lut le an don lut ta sa ne phalo ai wanga cho ata sa phatlawa ki chai hi pa in sunga acha te ji te de chan gem kha asu kha na ho nang ma nehin sei pi wa them khat ke pa umin tu ni in KWUM thakhelin hilaya impact TV Kuki channel den holim thaidinga ni hin min pha jewin impact TV Kuki channel chunga nute ho thakhelin ke pa na thu ka hin phongin henge so ta khat zu hi illegal ane hi in illegalize ane hi lai zong chun zune ding ho adon ding ho chun adon thowin na bizinam dele khusung la veng sung la zong ni saban ana umin nu te na sata in ana I khan in ai wang chiong chun anda don thowin a hi
a hin la hi chi hi ipiham ta hi le ipui pa te khang chun zu ana don na ewang ipui pa te khanga chu zu chu ana thenge pi se nam tel amon kumso ta ana bolovin hi a chun adonu wa hi le dam thainan phat thainan ana nei uvin tun i na hi le te se khang ana chi ma saw ho chu azudon ji wa chu am ho chu zu theng ani hi in mit hat lam asam ka jong umbe se lo dam thaina tam pi ana nei win a hin tu khanga khada zu hi le ipiham a hon ho azu ho in zu hi changi ham khana kin chara khat di pa chu ni thum ni li sunga na a khat azu cho ki so do thaya sum akimu thaya hele ti ya chu ipiham lo a hoi lo na changi ham khana ni za tham khat farman ki bol di pa chu ni za tham khat sunga a hi theina ding a bol ji chun hi ji chun tu lai khanga zu ne ho hi na sata in ata sa yong atong kha in na ama ta sa chunga adi sanin thinat ho ai lo wai la gilpi na ho ai lo wai hi la ipiham na za chom ta sa yong na ane win hi chi go ki chu hi lo win iba na hi le in sunga cha te hi han lang mi pa te hi han lang hi zong le june umna in sung chu chamna umlo he ti in sunga minu te zo sen no he so ke di hi in aji chi pi nam ta le mi pa khan in zu hi ne te nga hi le in sunga hi ipiham aphat cha ato ding dol ki to thailo in sunga zong aji to yong kilung to ngai lo iham khatia hi chi azuni akona chu kina ana hum ting le cha te hon zong avat dingwa chu anu apa chu ipiham lungneu na khat anei we adi sanina in sunga pasal zune kiti hi achate in alungneu pi aji chu ipiham ta hi le asai dinga lom adin dinga lom abol dinga lom abol thailo phat le chate ho hin lungneu nan anei ji evin pate ho hin zu ahu khamting wa hi le in sunga ipiham ta salam hina abol diu ato diu dol ho ima atong thei powin in sunga kina ki phonna umin hi chung chona chu dammo we sit na jong tampi ahin ikhanin in sunga dam theina ama hi le sumle pai hi idam moting hi le sumle pai lo hi ji chun nei langa alam do sang chu adam moting na mang ki thei hi in ai ti hi ji chun igela hi le pate ho in sunga zune zudon ti ho akona hin in sunga hin chamna thei pon adi sanin in sunga minu jong azidon zudon mi pa nei kha minu kiti chu in sunga alung akim thei po in alung thim jong among po in alung thima lung neu na khat chu mi ko ma alung thim pa chu ga share hi han lang hi jong le zune khat nei zia nei zo se chu lung thim neu na khat nei so ken hi chu ko kyu chu hi lovin ta sa le lagawa jong mi ta bangin haun kai phat a hi rawal ki khop phat ti ho jong hi a phat cha in achi thei pon hi ji chun zune akona he in sunga in sunghina sata in atong kha eti hi ke mar ka sai no me ki pa min piting cha na chunga ki pa thu ken sei chan game in sunga boina an sep do dan ho jong ne hin hil chin win ewo kuki te sunga hai se ni saban ho anu te hon an bolting le to na na sei jin zule talap bo he te ni saban he khaini ho zaw ji po ti win ni sa chu bang ting le biasness anu ki jin elo lo kom khat pa chun aji pa na jinu ko ma nang khaini ngol tang ke ju don na sei ham ti le khat pa khanuin ite akin khaini kan ni aka ki tom kham ti te type chu hi ni sa jong he biasness an jin ele tuni ni kha zu se hi zu hi abang bangin bai je henin justify ki bolwin na zu don ting le bible a jong umme ai lo wale buduna ding bo he ti them khat asai them ho chon ngam ha kin de kilep na nei thei wen chi tuni ni khwa pu pastor khailong kuma ka hindo num chele zu hi bible context ai lo le religion context e ho christian sa khwa he chan ge ki kalam he lo wale zu hi bible ha chan ge ki min pha am ti nei hil chin bo ka ke pa e masan impact tv Kuki channel dong platform nan se mawa ke yang zau tha kom jin pathin ka thangwen chule no ho tem jo se chunga jang ka pa na khain phonge yu iti te nga he nge bible chiwa na he ju ki ti hi muntam ta kimmo in old testament khangdong ang chun zu kham ai lo le zu don ti hon tam ta kimmo in the new testament chiwa na he le kimmo nyang cho men hela tunia chi state government in chi legalisation hin bol chung changa hin mi hengai dan le longgel som chi chu
aomin chi Bible thua ka lut masanga ka sei do nom khat sia la eva na hele 2019-20 a National Family Health Survey NFHS kitihon chi survey bolwa report pi dung ji ve hin chi chen now Manipur state hi India sunga dingin anga chan na Johadon state a he active ala chi chu anga chan na pang thei India sunga ding anga chan na pang thei chu amona p now percentage a hin 40 to 50 or 30 to 45 ti ho ki ka he icha now Manipur state na he judon mi ometi che hin chi choi la chun sang mo mong heta ala chi 30 to 45% ki ka judon la hi va na hela ke mata san lo yi 25 ai lo 20% ho Christian hin ta ka ta san ni ai chu icha now gamsung khusung seminal bolai china pathin tu sai china khuzau se a he judon ki ti ki mote te hin chi ke ma personal ayang kapuna ta khat choi hi ale banga itidane banga hi zu hi hit do wa chon se na gyal lo tam ta moham tia iwana la kon khat counseling a kinein a chun New Testament Timothy hin khwa ko na jang ki mu khula Paulin Timothy ko ma na sungdam theina dingin ju tham khat donin kiti khume chi ju tham khat I dona chi pi sen men Bible phal chu tia se yang dim se ni na hena laya English translation na wine kiti khu I ho pawa akile do na khun leng pi ti tin ki le da ya ju to leng pi ti chu aki khe na ki khe he na chi masanga Bible khanga chi leng pi tu ki te ho chu theng sat ta sa de dam theina chu hin chang la amohin medicine purpose ai ana man jiwe sung hat lo han jang chun ana don jiwa ti chu dam pi na na ne hin la cha he deng khat chu leng pi tu chi a tu yal thom ma hin he chu a ha don ho chu ki kham the hin ela lai chol ki ti khamna tu I ho khanga zula ki tha mi kham sa pa chi khamna chol ki ti pa hi ana zaw lo we a thieng a hin ena chi pa chuan base I bolovin zu hi a sit na ma chaum poi Bible ayang Timothy hon do ne ti hon I pan sa na ne vin chi hi ei mo kila khel hin te tin ka gelin ala thu chi bu bung som ni chang khat bi na khoi wa na la ipi sem te la judon chu mingol a hi ti chu Bible tu na igyal do chu judon jo se Bible ka pameta ta san jo se igyal do chu Bible in judon mingol a he ti nin ta sa ding official len ta na hi mai thei IPS IS na hi mai thei hello MLA MP na hi mai thei hila judon ni hi ala Bible thu pi du ya chu mingol na he ti hi ama se pen ilung thimwa in igyal de ka dai se ai chu Bible in judon ki ti chu mingol he ti ya chi mingol ki ti lung thima chu ton sot hinna ton sot gam ki ti lung thim chu lut zo lo de hin chi ye chun judona hin khomang la lai ta san cha te igaminam sungwa hon je ki gelowa chi hi theile inga deuti hi pakai minatu na appeal kan bola hin ai chu Christian family tamta ibola seham tu na ibola nula pa tamta in chate kem la pi na dinga ai lo chate rehab center la koi na dinga muntina su lai to lai lawa rehab center jing in jong chate omna ding mun sit am mu zo la ibola admission chang zo lo dim se na chuna ver sa jaile che khamna theya ikibol pa hui chan ge ma in sungo jong I Christian hi naw yang tamta asu setan chituna thabya ikigel de hi pakai min ka hin tem no movin banjamin state government in chi legalize a hin bol pa hi thangphong ta zu theiding ti a hin thang pia
cho ya thang phong ta ki zu thei la chun thang phong ta yang don thei hi ti na a hi hen la chai gyal deu chu a government a mo dai la tu dang chum nan tin a dai va na hela state sunga state employee ho yang tam jo a phat se a phat cha a talab mu thei lo salary mu thei lo ai lo la sum fan lo ti ho yang issue tam ta jing ya tu chung September 20 che Manipur State Honorable Chairman che legalize a hin ball hi adoi to mo hi ke ma mu do la hi 600 crore kum khat sunga ki muzowinte ti ta san na le chi 600 crore deina a chu legalize ki bowling in kata asani ala chu amo longyal amo thilgun cha chom hitale al hitbang din mana hi Christian khania pathian ho khadi hi ala athu pi pe na gyal deu chu ahlagau hin khojenga jong ichan ge ma ilha sampi na deu le iman tha na deu kon hi satan a hin honge ta kala hin ke ma chiti lo wenjang tu to ichanau india gam sung vai pu adoi tu mo pi ham ta san cha te su mang ding india sungi secular country hi sa ding ho khana ding ti to gona nei na wa ta san i chan khom piu iso piu mandang dang atam ta gan theina sana nitina to jingo a video Facebook WhatsApp dunga video viral imu jingo hen so jiba na la punan ta hen chin chung chona tu i chen naw khopi sunga da Manipur chu ei thing lang mi la ai ho ku ki te hi zakhat person tabang Christian hi win ala chita san hin khuwa ikipal na thei deu la pathin to ikigam thlat na thei deu lampi ko len ta hung ki hongda na ka he ne chi hi ji chun a hi theya hi la chi bible ven jang a phal pon a dei pon chin chung chu na chun chi ita san nau man tha na thei lampi hung hi ji in a chi hi theya la ki chi theina neu te ti ka sei do no men chi kyu cho he pon chi ju kham ki ti chi bible ai va na he la ju kham ki ti chu van gam lu lo de ti chu ala tu na ta san cha te ido itu mo leisina gan tha san ki to jong la van gama pathian to ton so na chen ding ti itu mo wa Christian hi we hen ala chi ju kham ju don van gam lu lo de ti chu hoi lai bible ai mu thei diom Galatian chapter 5 verse 19 apana chi simla ni mudi Galatia bunga chang somlo ko apachan cha sei ji pi sem tele ta sa phelam na to chang se chu ki chin ta zon than hoi thien lo hu lim sim thu doi ho doi choi ki do kina thang thip lunghan kilo set loi tum sem kilang khan sum sel zu kham el tol hitabang ho hi kahil cha ma sa bang kahil cha ni hewe hitabang chon ho chun pathian lengam allo lo ding o hi bible ki chin ta ai sei pi ala dang chu sei da lan cha kui tabang ho chu wan gam lu lo dham ta sei na chun zu kham ki tiang chu za we tunya adon lo chu koi ma kham ngai pon ka don wang ka kham poi ti zo thu depression kan in tension kan ya ka don he ta sei ho ang chu hoi ta counseling kan na cha tension depression cha mang di pon chi ju ji chun imacha agan the na cha ke le di pon tam ta ke sei hi ang la ke Christian ka hin pathin cha ka hin ka kinap na chela ton so na pathin do chen khom ding hin ala tu na judon ju kham hin kho ka manala wangam ka chan de hila bible ase hi meti pa ta asano hitin chi ye chun a government ipidan siam jong la Christian khat hi na ilagaw hin kho ikiman sa na theding la ton so thina lampi ilhun na theding pa chu pel do hitin judon hon jong tuna pan ki ngai to hitin pathin min judon ngau hitin ton so lampi o chu gelo hitin chimi sumla pai mun ding 600 crore mun ding plan a hin ta san chai ho yang isum chang khat cha sulut po hitin chi sang chun pathin na to na zo isum inei go ipayo chu mangjo de ti chu tel khau na tabanga tel khau na ta go ma bible a ju don chumingol hin
cho là du kham du don chu wan gam lut lo di ti ki chin ta na ki muai ti sei do nom na chu kan sei hin chan chu tan te ka ki pa ki pau min pastor pu pa iza dan to iza dan wa hin zu don hon excuse iza bo zong le how to ki to upoi christian te in bible thu ki sei to ki to upoi ti he chin na in moving ni sa zong hi za za da umin zu zong ni sa ka ni zong ni sa hi in ele to a hi war on drugs hi birel lam kaina noya government itan ge ham khatna he mi za am khat na an boi pi thila hin alang khana war on drugs atia ka ni a kham lang khana kham na thei ma zu hi legalize bol na ding din muna hu kit hin ele ku kite cho engham im le ta ke bang di ka ni bol etam uvin na im le ta ke bang hi en kong kha chun ku kite bol je ba khaw ai bowe ai lawale mai phavet ai lawale si nei lang nei u me chiwang hi ti khat ong he ahung ging jing ai lo to hi pu hol khomang kama ka hindo num cho hi le kani to zu hi tabanga ke he am ele government in zu hi legalize in bol ta le kani na bol hi da how tong ki to lo dan tong ki to lo to hi zu hi legalize ong hi le how to ki to hi jong le dan tong ki to ding khane min chilanga zo ek hei du ham ai lo le kani to zu hi them khan hin he le khan pi uwa pain drugs agityai lehen kani ahin chang le zu zong hi drugs hi lut ani lut na hin na ahin la to hi government in am bol dan he le zu hi drugs ako na hi neo khat ipiham khat asu tam hiu ham ai lo le classification a bolwa ama hi neo khat pharom a gel ham mang so ke hepon na aje chu pham de liquor ang ke phala zu don thading pa hi factory hi hoi ta western langka hepon eastern langka hepon country lo se hin chi hi liquor factory hi hoi ta ani ji wa hi chong hi pham ba no wa dam theina khat a hi dam theina ti chu avan na khat ma het na khat ma proof na hi na khat pa za la chu hi chi hi legalize ki bol theina gam atam ta ja chu i ho manipur jong chu development concept ma ga ti dinga le ip ham khat chi hi thil zo si hi ho khan i khan to no hi humlam ga ma hong ki pan ngan chang hi tun example a se dingin ip ha nu le pa chon na jeng jong hi western langa khun loi te ho ala chi ho se da na chu i thil ho nu le pa khom jong hi legalize hi kin so jong hi i pham i ho langa wang chu hi the mo mong lo hi ti ta example a de chu hotel dunga hi box hoi ta ga counseling bolwa thanga dola miyo se to khom sanga chu ke phata khom pi ding na nei de wa hi ta condom i khana hi box a phata koi pi wa chi chu ngam na ta ko na hu nei je ven phata na man sa de ti ta nga ho a pi jing ho hi au min nei da e ho la nga jong hi pha khat le chong chung ki tolut ke nan nang ki bol ke nan la ke dang ta la ki de we hi chu to a hi mi i boi na hi adang ai poin parcel pa in biblical perspective ma an se yong chu a ki chi ma jing a hi mi o si christian hi loji ba chu na state authority ho di chun christian concept ma na to lo we amma ho perspective ma government perspective ma bo to ai ja chu hi chu an bol je ba chu ta hi hi je wa in ti ma banga chu western country ho hin kang hi development hi hung ki tol an siam si ji we hin example la drug ho jong hi tun manipur la hin masanga chu agu ake ka wale agu ake ka wale hin agu ake kap nau chu siling pa chu syringe pa chu na mi khat syringe khat a chu mi thu mi li mi nga ka wale abon wa chu HIV ve na ti chu hi cha kon hi concept mi hong hi an zau nam ti ga yin mo khat am ne na ya chu syringe hi mi khat de la za de ti wa disposable syringe an lai an bol wa mi drug ki ka mong chu khat na pi wa ki hot sa lo chu hi cho ta bong concept jong hi apply hung ki bol he ta dam na ti jong hi ai a chu hi chi hi ju jong chu a hoi bolding
a hoi a ki local dunga substandard ti chu an vai ppm a theng lo ngang ta a min medinga chemical za hoi lo ke la min ho zu ho don ta min ki hon ho zu don ta lo ding hoi ta quality branded nei ho don ding ki ti chu a hi le chun anang khan asia chu a hoi na ta jong khan to na dung zu ya chu chong chu ang hi thei til khan a chu ke dei a hen la ka ni lang pa chu ai le adita sia chu ka ni ki ti hi dam doi khan ang chu ki jang thovin tin a hen la e ho langa ka ni ki za dan wang he le purely ama hi ka ni hi i pi ha a ke lai le pa cha a hoya hoi ai wanga chu lo wang ke bolai le chu aman tama tam ji chu mi ngol na thei ta le kham na thei ta hi ja chu hi chi hi kham na thei hi chi jong le hi chi ka ni ki te pa hi chi za chum de wa hoi si di a hi ji am khat chu hin tin hi chi a chu mi drug a hi chi wanga chu khat chu pi ha liquor substance a hi na pa chu neo khan hi pharoma a gelowa hi chi ka ni pa chu le ha sa deu ta le a do le gim nei ta le mer si ta a gel ji wa chu hi chi umidam ti hi ke man ka gel dan hin hi ja chu ka ni ki ti hi i ho hin gel la han abong chon gelin yu jong chu ben a ko na ke la ro ka ni yong ke bol hen tiong chu mi da hi poi a hen la hi chu i ho se wa ngang chu hi thei ding ai po in a hen la chi mi va dan le an na pa chu intensity ta intensity pa chu ka ni a hi na se deu ta ai min he ja hi chi hi mi ho hin government jong hin difference at bola kha chu ala ro thia kha chu dan sa hi ante chu legal illegal ta hi black and white da hi a khan we he ti pa chu ka sei no min ni chu a koi jong le hi chu pa hi justification pa hi itawang ki pi jong le government in a kho sa lo wai le pm legalize a bol hi di lo de hin tu pet na choi le liquor chu a phadom te le bajala hoi ta ki mu thei min na do nai da chu open ta an bol legalize an bol phot hi ti pa in ki gel phan te tin ka gel na hi ke pa min pu hol khomang in ne hin hil chen pi tawin tu nai cha chu news ai vet na le mera pai bi ho nupi samaswan asai naw kha chu zu legalize bol di ka pompo ve ai te apra zu hlasi le ni ve thum ve hum ki mana zu adon ho ki chek na abon hitigam se na to hi zu legalize hum ki bol le anu alola api ho umnalam helwa zu hai dop le do etai ai za ta povin te ti khat hong asai khat jong omin elechi kuki pi tingcha ko ma ka hindo nom chu ele kuki women union ho in legalization of liquor hi itabanga na geluwam ki legalize le na ti amelo wale nang ho perspective a society hi chintup angai na ti ham no ho perspective an hin sei pi ke holung gela chu zu hi ipiham legalize bol hi adai be se bove aji chu legalize a hilaya bon chu na sata free ta amina don thaya hilana to chu koi ta bong mi aching thai dinga chu illegalize hi hanlang legalize yong le ani acha chu chengam khana limit pa chu thai chu ai bang adi sana i ho thing hang mi te hola chu zu chu aki hong tai aki tia hile ipiti ham am ho gel dana chu chum be heading na zu chu free ta ki don thai tai ti yang hu thai hi ji chun khat KWM ho hin zu legalize ki bol hi pha ka sapove ki pau min KWU ho lungia jong them kha hin do tawin zu hi abana ka hin do nom pastor KHAILAM ko ma ka hin do nom che hele zu hi legalize hung ki bol khangdong ho hin ho hi ichen ge lagaw lam ne ta salama hin su kha dem them khan hin hil chin lo ke pe vela nen do ke jin to pi tingchan a sei bang chun legalize ki bol hi na ban igaminam sung hobung sunga khangdong tam ta phat chang lowa ahin khu ki chaya anu pa in sungmi to ke khana jujia athi tam ta yu mo heta la to government in chi legalization bola mun te no open ta zo theiding ti hi hoita state sunga
ahum do ala chun kei ma gyal danin khang tha nunga gol hang cha te ne ho hi koi ma tu tang zo ta pon te tin ka gyalin ai chu dan om hin a government dan dung ya chu chale freedom of speech ki ti ho ai lo la ka hin khu chu ka thu thu aneu pena se de icha te khajang chu mola ki jep ki vo ki ti ho chu government dan an aphal lo kha chu heta are ta bangla chu chi legalize hong ki bol la cha te hi e pham e mi thu sima pa kai kai kong ka li thu jan jan ti ta bang khat hin khuan man deu hen koi ma control zo ta pon tin chi ji chun kin jang chi legalize ki bol hi alang pya Christian perspective view a chun accept ka pum bol thei pon ka nom pon chi legalize ki bol lo wa jang atam jo seminar ki bol na counseling ki bol na cha te kem ki bol cho jo se pia alang pet bang chu ki bui pi ham pastor hon drugs angol drugs addict ki siam tha na thei deu a pen tha na thei deu ti ngai to na hi ki bui pi a ho na tong tam ta kem bol mun te na su thei to thei ki tha hi ala chi pathin du sei mun te na ki chi na a atam zo nu la pa te the so na la ka na chu ipm te cha te chu hi ji e nu la pa ding a ki nap na la ki ngai nau cha te hin tu nu la pa khangin gan the asa na tam ta ki to jang la I cha te le kha ki sim sentin official len ta hung hi win tin I gan the no ho tham kha be ki le han ti chu nu la pa te ngai chat pi pin chu hin la igam sung nam sung a hin tabanga kidnap pi ding chanu chapa hi om lo tabangin ka gelen he chu tam zo hi khamna theya ngola khamna theya o dan hi tam tai ta ven ala government na to khat ki ti chu a public mi nang la ke mi khat la mi nin I do dal thei thil cho he pon government chu ki din te pi zo ding den mun chu he pon ain la ka sei maung Christian khat hi na a chu adan chun a government ki din te pi zo hi yang la ei ma hin kho Christian hin kho di ta pa chu imana hela dan no ya koi ma ki lo he ki hi ka sei do no men ei chul langa thil pha tam ta bor jong na chi khamna theya o I hi wala chun ajawa galatia bunga chang som ko sunga isim do ma bang wa chu ilagau hin kho chu hung kap tho tho ding hin chi hi ji chun e chi khang dong hin kho hi tam ta a hin su set bedding in kam mu in chong la minu mi pa tam ta cha te ya hliso ho yang mi tam ta hung hliso bedding dan in kam mu hi chun chi legalize ke bol hi ke manjang Christian perspective view wa pastor ka hin a chi hi ka phalpon ka dei pon legalize ki bor jang la ka nge kit nom chui ha la a hi thei la ta bang khamna thei ho hin o dan go po hitin isumi pai nei go hi ta bang khamna theya siang po tin pathen na to ya mang chau te ti chu kan sei do nom he ka ki pe ke hin nei le development a hui nun dung ju ya hi thil hi ja me tia ka sei na pasal pu chu ne le Christian perspective a sei na a phai a hin la thil khan hi ken jong sun an example a se denga chu am di chu ben a hi pa chu ben zo chi hi le na ti chu ka dei ma chu a hin la thil khan hi pham khan hi ang te ngai le I ho hi na a I kham thei lo ho chu na lampi hi divert iti bol zo da na ti lang zo a hi diversion ball hi ki ot do thim de hi na ti lang zo hin ki sei le na this game nga jang ka te na game ma we wal ke ma pom da na chu tu hin government a bol chu a ki lum poi ti a hi ki ki din te ta na hin le he chong chu khat nei na a he wanga chu chong chu adi chat jong hi pon te na ka tin a hin la to hi i vet na hi le ka gial do tam ta me jong la gi chi phat zo si chu hi wa sei the pon thil zo si chu
masang lain blue film video kiti ho na dan chu anin chin chong chu legal hello chu na legal he mo lo ai wa ave ho police on je ma avo chu chi jong le ju do ho ong chu hita chu akimen do ai le police on kem ko mo ho awo pi wa chi chu bang aje ma wa azum so chu nam dan chu ke ju don ka hi ti ba na ai le he chu ho chu tu ai hi aboy dan so yo wa Western development in ho hi isem se jo ke ho ta chu to ai na kha chang la the kim da lo chu example la se da mobile na hi chwa hi ep ki ve the na atile aki kha yo si ke ve the ta chu chwa hi aleva chu legal ya chu ve the lo di chu na mobile la chu pham mi akewam ho nu mi akewam ho pasal akewam ho ve the lo di na ti chu kha ke kha chu yu sang na boy lo chu ti ai le bola chu chi ta hi dan chu e ho le ho ka ng chu ne ko mi ho he the de nga ikin lu ai se tu du na i se du de thu chu ti na ala to hi chu wa hi development a he ka ti na pa chu na khan to na khat he ka ti na pa chu wa he bo na hi a phalo ju se chu wa ki ve the ta chu ai ti da chu i se is ala khana i se yang thing ala khana se bu ai da chu na merit to demerit hi akhan ha hin chi jong le hi chi hi te mo han ti jong hi tu na hi i ho Christian concept ba wang chu le chi a hi the na pa chu i se hi adi ta chu a hin la hang pia chu i ho chun development khan to na pa chu i vet na hi le hi chi hi a ke kha the lo mo mong phat no hi thil hi tai ni chi apom dan wang chu i thip de wa hi na ti la nga jong hi se thi hi ti a ka se ai bo ve ke na hi chu hi ke pa umin pastor panong itan game khat na khang dong ho hin kho boi di dan hong a hin sein to hi pu ho khomang nang kan do tho de hin to hi kan do num che hi le inzo na sei banga chun merit to demerit so okay government no ase a hi le hitilang la pha e cross am income de hi elo wale zong zo quality hoi de odon de hi to te ka khat banga ban hits o eva in ka ki zo tho eva exception hi na sc sek mai dung elo wale hoila lai dunga sc them khat azo the kabui hon azo the exception tho a ki mu tho hi in ele ja hi a quality hoi lo ki don kha zo government sai dana hi cho se to quality hung thing ding amantil eho ga mai sep diu mi ga mai pi to diu export ibor economy adinga hoi di cross am khat hung ki palu de heti hi in eho kuki te din mana to aphat lo nang chan gem khat isei tawin a hin la chi hi implement hung ki bol hen lang legalize hung ki bol tho tale ki nom hen lang ki da zong government legalize in bol tho tale making the best out of the situation be situ henge idei po ve hewa hung ki bol pha na chu aphalanga heido na ding da na hi eho society sunga hi company elwale mo ju ai te az don te hi win na thing ta sai dinga chun ipu pa khanga pa pha chom na la income langa pa na zo e bol du ham a helwale hi chi income langa ki heiwa hi le abuse to hu tha de ham them khat aphalanga in hei du dan cho ni them khat in hi chi no to ai hi aju bin jong su pinu bin tam phat wang son se tai na aphalanga jong hi la de tam thoi choi na thil jo si chu sin jong am de point asia igial chang jong chu apha tham phat jong chu i sei the we amen he na azi chu development tu la hi mio se hi business entrepreneurship hangai ta in hi chi ju jo jong chu phala ke phalwang ai le koi ta bang hodinga chu chi gang ta register bola agency khat ngai tu a hoi ta ki wa na nei the na khat na ani na chone le zu hi ang ke khangal lowai le so ta ang chia le chun hi chi hi ke wa na khat na chu company ka poi al aksim na ka poi mod ju ka poi na mim ju ka poi vai ju ka poi am dan ju ka te abona hi zu theung in tin ai le cha ko na chu mi jong chun sum hon an nei thin tin ai chu back to the past ke ga ki ti hanang la masang lai chu ipu te pa te hong chun ju thiang bol wa vai ju hai ta bol wa a quality chu au ngai ti me thu a hin itam hada test that quality a hi lawang chun ti chu vai ju jong chu na foreign ang ju brand hai ta ki se mal ju the chu to ay ngari ho bang hi hilaya ki sim hi ja ai wang an bol wa ta hi all India all over the world na ngari jong chu ki ju ta zo na pe ta zo hi chu ka se na
zu jong chu hai ta well branded in sim the vai la de da su mim zu vai ju ki to hai ku ki ten e culture vai chi pi wa na he chi hi zu hai ta in sim ma le wa noi le se na zu wa jong in min phat ki de he na min than chu ki mu ki de he ti he chong chu am kinin he ja chu entrepreneurship concept ma business model a chi bol ki de se ki na le chun ataba am ki lo he ti hi ka se ro no me ne ki paumin tun a chaina lam jong imano tawin pi tingcha koma ka hindo onum cha hi le in sung hi e ho thingta kinom helang ki da dong le minu lam kaina elo le patriarchy hi wang hai minu responsibility hi atama hi le khonung ting le alcohol hi zu hi legalize hung ki bol le in sung minu khosung veng sunga minu te hon isa te hi itabanga ekiven tuk ba ai lo wale midang ding legalize jong le e ho ku kite khosung in sunga dinga to itabang advice na yam ai lo chiteng jong le ju don mi pa ju don cha te hon dinga jong nang ma pa na advice na ne al tem khat in sei pi ba ke pa omen alhang pi in tu hin zu hi legalize jing han lang hi jong le ama legalize hi na pa a hi lo na pa chu thupi in koi daw hi te win na zu chu legalize a hi nai ti a ha dona don ding a hi po in legalize a hi po ye ta don lo ding a hi po in na tu ni a ken ka sei nom chu hi hele pi ham ta hele a legalize mena chu ha dona don ding a hi po in ama ayek pa chu legalize ki bol han lang hi jong le e ho in zu chu ap po ti chu ita sa i he na hi le na ita bangin legalize ki hian lang jong ito kha lawa hi le a hi lo ta bangin tin ka ge le na hi ji chun cha te ho kha na dinga in sunga mi nu mi pa hin cha te ho hlang pia hi cha jong hi aza chum hi na ke konin na ki jang ase me ta mi cha yong hi kim khani anu pa phana pha ai wang acha te mi na mi mo hi na kim kha chu le anu pa man thei lo ai wang acha te mi na mi theya hi ya chu mi hing cha te yong ki bang lo hi in nu le pa te ho hin cha te ho hi thagawa mai cha ma na sata ana ai ni ko ding hi simpi a zu a hi lawai le kham thei a phat lo dan le ai ni ko a future ato kha ding dan te ho hi neu khat nitin mai cham ta banga simpi a sai pi ding hi minu mi pa te ho tim na hi ena chukit le tu ni in keima in ipiham ka sai nom pen ta chu a chaina message ka pi nom chu piham ta hi le kalung thima hi chu tu hi ki sai do a hi le kalung thimi atong khazin hi jong le tu ni in keima hi si impact tv Kuki channel anavezo se mi pa hen lang minu hen lang cha te hi jong le keiman ka sei nom pen chu pi ham ta hele mi patam ta kham na theya zula sa lo mona mowa hile lung se te in he chi kham na thei ho hi anongol win lang azi chu zula sa hi sot pi na ne teng wa hile ta sadam mona nan hin nei wa hile ni khu khat ting le na ji na cha na lung se pen na hin da la ding he tu nin mi patam pi zula sa ne in society sungwa igam sungwa hin mai thai tam pi khangdong cha mai thai atamin chapang cha chaga atamin hi choi hi vet na hi le mi pa te ho hi kya ikhat hindan adi lo in mai thai atamin hi ti chun igam sungu hi mai thai ahu ma hi le aboi thel tel tam pi jang omin ha sanagan thaina hin to hi le tu ni in na zile na cha chu nang in lung se na hi le tu din muna yong hi zune khat na hi ta hi le lung se ta in na zune chunga in lang in sunga mi pa hi na mai cham simin hung pangin ang ke sim tha in lang pathinin angai dam lal imacha umpon je chun mi pa hi na ling se nen ta sale lagawa atha ben ke sim phagit nin lang aji chu tu masang lain mi hi akingol sa in tu lai khang hin ibat na hi mi hem tam pi atam zo mi ho sa mi ching mi them te ho zong kingol sa na lama hin alut be se tapon atam zo hi hagaw lama hin na sa ta in panala in angol khat ngol ta han lang hi zong la ka ki pa na khat chu society sungwa hin kisim tha na lagawa kisim tha na hi atam ta na hi na aji chu masanga hi sipai ho hi min sipai ho bo hi zu do na anangai to chu na tu hin ka va na hi le sipai tam pi ho hi pathin lagawa dim hoita howin kaya jingka ne na mai cham mi atam ta ni hi je chun tu ni in mi pa te ho mai cham sim lo na umwa hi le mai cham se movin lang kham na thei ho zo se dal ha witin in sung nom sem ding ni ki go hi tivin tu hin akhang che dung zu in mi nu no mai
เตหอจงฮีจุเนฮีทำขัดฮีตาวินฮีตัวนี้มีนุเตหอจงนัวขังท่าอิมูวาฮิจงเล่ฮิจิคำนั้นที่หอฮิเล่ลาวฮิตวินอัพพลามินอินสุงกิโปตุฮิตวินประเทศฮอลโลฮิตวินจุกิเล่จ้าเตหอโจเซนฮีวินจ้าเตหอคำนั้นที่ยาลบนมูวาฮิเล่ตัวนี้ฮีนังอาดิงาพัดตาฮีอาจิจุนันนูนับป้าจุกิเลกัมซุงหอบุงซุงอาดิงานังฮีเน่โคมกิตุงขัดตะบังนะฮีจิจุนเฮจิป้าจูก็ยังมาอักงอลสาละปนไอ้บางเฮจิอากูนาจูนั่นลูกนากูนาจูนักกิทอดนั่นดินดเฮติอาจุนคุปานเสมากัมซุงเล่ขซุงอาจับพานะหุงกีไทยนั่นดิ่งกิบุงเจ้าฮิตเวทีฮีตัวนี้อินเกมาอินจอมล้ำตามีนุเตหิฮันลังมีปาเตลักซาเตหิจงเละลุงเซตอินฮิจิฮีนังไอใจเตงโอเละตาซาเลทกาวะกิเซมทานันเอตินอจิจุยพิฮัมไตเลอิจาเตอภันาอินซุงอภันาเฮียฮิเละหอบุงซุงกำซุงหุงขังตวินตินฮิจิหอบุงซุงซุงเละกำซุงหุงขันตวเตียงาฮิเละอินัมซุงจุนัสตาหุงขังตวดิเฮติฮิจิจุนมีนุมีปเตฮอนซงคำนัทเฮหองาฮิติวินอิจาเตหอฮีพัตอินอีกำซุงเละอินัมซุงเละอีประเทศนาดิ่งสิมปันเต้าฮิตเวทีฮีอาศัยนะอินตัวนี้ฮิจิอาเมสเซสกันไปฮีก็เก็บไปเก็บเอามินนูติงจาลุเพงอบานาฮีอาศัยนะเป็นนาดิ่งพาสเตอร์ไคลัมก็มาก็หินดูนุ่มจ่อฮีเล่อินสุงาฮีจีเตลวลาจ่าเตอากิสเซจุดอนสันเนอุมาฮีเล่อินสุงินอากิบอลอินสุงาอาหุงกิโซลาวติงเล่เกมฮัมโฮมครูเซตฮัมอาละว่าเล่ outside help ยังไงจะทอจีวินอีจันเก่งกี่บ่จงเฮจิอาฮีขังดงจะปังอันนี้ทีเจอร์เดียมข้าเสียกัดเต็บจับเวียบอันนี้เวียบทุ่มเวทีตัวเห็นกัดเต็บจับพอคนนุ่งติ้งเลยรีเฮมาหุ่มเดี๋ยวทำละว่าเล่ from family to outside help religionปัญหา help อีกแล้วชดแต่บางอีจันเกียคอมเมนต์นั่นเนี่ยมเขียนไทยมาละว่าเล่นั่งมาลงเกี่ยวกับพันเห็นเสียไปเก็บปามเลยจะเสียนะแทบนะกิติจูกิบะอะไรลุนะหุดขัดนะหุ่งปีเหงาเฮปอนตัวนะ drugs addict งาที่หัวยังจูขัดเวดอนแต่เจ็บมาคนอัตเตเจ็บอดอนเจ็บมาคนนะชงกิปนะปีเหงาอัฐิลอปีวเห็นเฮ้ยจูจะกบบุงนี่จังสมคุยเสมาเฮละคุยเฮละดันทั่วปุ่มปีนิดสุอากิเกลไอ้วังขัดเสียสุเฮละจูบอนจะจงอาเทียมหมอจังเหตุเฮ้ยจูอีพีเสียงแล้วหันอีหัวดิ่งอีเปลเทโลละอีกิเหตุหมอซาเทโลละอีนุ่งสุนเทโลจูปะเทียนใจหินเปล่าปะเทียนดีตาหูข้าหินเปล่าอีคริสเตียนิตี้โอฮีอีดาร์เทยปวินอีไปมังเทยปวินอีกิเหตุหมอซาเทยปวินจีหูสาคนนั้นดาวเหตุผู้ปาเตอบังจุนจุนเนี่ยขังจันหิงเลวันตู้ขังเฮอีเจนเอาสเตชันนั้นมาโน้มดิ่งคอนดิชันช่วยเห็นละจะช่วยเหตุผลพัดนี่เขาคิดเขียนลงด้วยหัวจังตาสันจ้าขัดอีหีน่าวะเห็นที่ช่วยดาร์เทยปวินที่เฮจิจุนเฮตบังเสียนะขัดวิดอนจับเตจับไอ้เราละอันนี้เสียรีกูลัลตาดอนกิติวาฮิทิลพะโลอดีเราปะเทียนได้เราเห็นเฮียจุดจวนสิกิติจุอัลเลนเนี่ยว่าปนเป่าจำตัวอีผู้เป่าแต่นั่นเซลใส่กุยังกุจ้าเฮวกุยังกุจ้าตีเห็นเฮียใส่กุเทียดึงมีจูเฮวกุอาจจะหงเก็บปะเนี่ยจีเฮว่าคนนั้นจะโอ้เราหงขังตัวว่าใส่ปีเกกุเทียจีอาจจะต้องบังเสียนะจุดดอนกิติวาฮิอีลอยกอลตัวขัดวิบัดเดย์ปาร์ตี้ใช่ไหมอีปีข้อห้ามแต่ขัดวินักเตะนักดอนเสียสะคนอาจจะเก็บติงเลยก็เลยกอลบัดเดย์ใช่ไหมเตียอบานาชงจาละอาตั้มจะเอดิ้งอาทิหัวฮีฮิตอาจหงกิปานะฮีอาจูอดีอาขังทะชิมไลจะปังหัวไอ้เทียเห็นแหละตัวยังตัวข้าดากุนะปฏิบยังปฏิบดากุอภัยตีฮิก็เสยดโนเมนับปฏิมาโกนาจูจะขัดลามี99% อฮีอปฏิมนาโกนาเอดิกดอฮีจูเฮียจะเทียงโลไบเบิลพัลโลปะเทียนได้โลกิติจูอีตัวข้าดาปฏิบังอีปิติดาเบจิงละจนจูนั่งละเกียดิงาอภเป็นหินเตตินกะเกเลก
ka ki pa ki paumin tua hi achai na pena pu hol khumang ko ma ka hindo nom cha hi le kani to zu hi itewin kani aphapo itivin hi zong le zu ja hi athi hi da lo tho tho hin miong ida am kha zu ja athi tho tho hi in nangma en ho nam sunga mi pi ho itan gyan na vai ha anumam tong chunin sei pi lang chi tei lawa tunin ho ka hindo thalo nangma lungge la na sei be no mal mi pi ho nya la sa ding achai na pena chomlom ta nin sei pi bo ki pa me achai na ta in ayo wa kani le zu chung cha nga hi ne khat wang chu sei be nga chu a ki ba lo na chu action yu ki ti hi mi dai che be he te bible se banga chu i ho Christian ala social i chon dan wa chu mi hi koi ta bang hi normal ta zuan don normal ta am lo pa hi chi hi one of the most factor til a ji pen ta chu hi input ti chu adon pa chu input hin outcome ang do pa chu normal he a he ta lo ja chu pam khat mi to kina num na om na kina kom mi to ke bawng na ai ta chu ke bawng na thei la kina na thei lam pi tam ta an so ro thei ja chu impact pa chu impact de la thilsi a bol do pa chu mi to kina num na thei a ko na thilsi aji to kina ang la thil hi gang ta su cha ve thei mo se mo ta hi mo su boi ti khat chu he ji lung thim chom pha na chu he ji ju ki ti hi e ho society la nga mang chu normal ya sei de nga bang chu he ji hoi ta chu de a hoi lo he ti chu ama se pe a chai nan se no movin chirup chu azu ho jing long he ji dam na hi poi tia he ki chi theven ati tho thowa a sei banga chu azu wa kin ka se ho chang choi le lhap na ki ti hi ila wa umzo ke tai thil phalo ta ki mix hi ta ve ti chu ka sei nom thuen na azu wa ka sei nu le pa chon than hoin ho jong mobile am tai so yo simi ila wa e cha te naw te ho zo so mobile che yo se chun am su ke the net a ko na ki chip nai ta ja chu ki kha the de lo hi kha na ani na chone le hi chi yu jong su ibola atha be momong so hedi point aki kha thu hin aki kha lo ta ba ma jeng he na ji ka se nai bovin he ya fi chi chun lung ne po tin he ji chun mo lung le po he ji chun ha tha tha se po tin ji thanum po te na a hi na ding dan ba cha balance so iman ki lep to tin hin dan chu ju wa loi ten se banga chu ei ma hin khu thianga man ning pa to a hi ding dola pya mi vet ton theya ding adi pa jo chu im ne ding dol chu so kya yo te na po le phan phading hi tu hin zu I don je vin zu don nga gol khang ta ho zuwa aki bol je vin thing ta sei denga kumei ta bang I bol jong le kut aki man jong le tiya ja nam jing ke wang joi ta kut ang ka chi loi tai pa sa na kidal lo pulanga hi kidal ham da ke te ham da so ta bang ja hi zu hi a pha pui ki ti jing he na minu mi pa aching the hon zu ki ti chu leaf aki ball jong le aki ball lo wa bon he ta cho mai le hung ki ball I pite ham ti chu mi o si lung kham nai na chu I sei thu hin na tun jong aset na le phat na hi I ti chen no da phai ki te lo de I ho society context sa ding a chu na he jong le government nen a hon ta ai jong le a hon lo ta bung banga chu lam kai ho church ho bung lam kai ho thu ngai u tin society a lam kai ho thu ngai u tin he chu ba hin I ho zo hin chi thein an nei zo tin hiu te ti pa chu mi yo si en chi I had wa chi impact TV channel mang cha ai se hi bon wa ding a phalam tap pathin phathei bu ta ma ki pa ki pa omen tuni ni khwa liquor legalization thua hung ki hona wa chan chu chan tin nampi phat chomen dile personal ta phat chomen di tampi ta in sei do mai theu I se hil jong tampi ta mai thei hin ki ngai dam to hitin a chaina pe na tuni ni khwa dinga da hi chi tok so hung ki man sung sia dang no na dinga hin ki tho pu hin tuite amo chong ki pa tho ke se hi chan jo tan tin mun tina impact TV ve zo sin bon mangpha